tshwantsho sa diphologolo le makgabisanaga sa Big Cats 24/7 se se ranotsweng ka puo ya Setswana. Bosogong jono re buisana le mogatisi wa ditshwantsho kgotsa documentary filmmaker Seetsele Nthomiwa go bua ka fa go dirisa puo ya benggae go ka thusang go babalela puo eo le go isa meletsa ya pabalesego ya tikologo ka puo e tlhalogang ke benggae. Dumela rara go amogela mo Botswana tonight. Dumela mo. Letsi la gompieno re bua ka go tsaya ditshwantsho kgotsa bodiragatsi mme re lebile jalo go tsaya ditshwantsho tsa diphologolo le makgabisanaga go dirisiwa puo ya benggae. Re bua ka puo ya Setswana mo nakong ya gompieno mme lona re tlhaloganya jalo gore le dirile se ka setshwantsho se bidiwa Big Cats 24/7 sa re tlhaloganya sa gang jalo gore se dirilwe ka puo ya seeng. Lona la seranola la se dira ka puo ya Setswana kgotsa gongwe ga re simolola go bua ka se se go itlhileng gore le ranole a re bua ka sone setshwantsho se gore ke ka ga eng. Big Cats 24/7 ke se ba se bitsang docu-series, so ena le di-episode tse 6 di e sala morago ba ka pa ditshwantsho ba Botswana le ba ba tswang kwa mahatshe a sele bogolo jang ko UK kwa mamosadinyana ba e sala morago re kapa dikatse tsa naga tse di leng teng mo Botswana, ditau, dinkwe le matotse. Hela ba show ya teng e re bontsha jaaka re reacta le diphologolo ya re supa le rona jaaka re makatswa ke diphologolo tse di leng teng mo Botswana. Mme ha re sena go isa ko makgoweng re ne ra buisana le bona ba BBC gore ba e ranole mo Setswaneng gore re kgone go e bontsha Batswana mo gae. Ke batla gore gongwe re tlhalosetse kamano ya lona wena o le ngwana Motswana le bone ba BBC. Nna ke mokapa ditshwantsho o hirilweng ko company bitsa Natural History Film Unit Botswana e ko Maung, mme ke bone bana ba hilwe contract ya go dira show yone ya Big Cats 24/7 mme ke ba ka tsewa ke ba joina ke ntse ke baraka le bona ngwaga tse 5 mme mo show ya Big Cats ke a thagella mo teng ke mongwe wa ba kapa ditshwantsho ba ena re ba thagella mo show ya teng e bonang e tsiwang go bona beke ya latelang. Okay. Mme jaanong ke se se go tlhileng gore e be le re ga le seno nna lo e hetsa e be le re mme go molemo gore re ranolele go puong ya rona ya Setswana. Ke lantha re bona show ya mohutao e dirwa mo Botswana ebile e supa Batswana ba bua gape le ga camera gantsi thela re le ka morago re sa itsiwe mme gompieno ra bonwa ra itsiwe re itsiwe le ka maina a rona tota Setswana. Mme ha re sena go e hetsa re ne ra bua le bone ba BBC le ba PBS gore go ka se ke go nne molemo gore ha re sena go supegetsa bo ba ba ko boseja ke re sa isupegetse ka kwano go supegetsa Batswana gore Batswana ba teng ba ile gore ba mo ya sectoring ya wildlife filmmaking ba ile gore ba leka tota ebile ba supa dio tse dinte tsa dikatse tsa Botswana le makgobokgoba a manta Okavango. Mme motho ga batla go itse gore gona ga go le seno nna le tsa yone tshotse yo lona le baka o lengwe ba ga go jaaka o bua bone BBC le PBS gore ha tshotse yo seno nna e tsewa go etotse eng mo netagatseng gore gongwe jaaka gore o ko Maung jana gongwe banni ba Maung ba ileng gore ba mo tirong e tshwanang la gago kana banni hela ba Maung kana Batswana hela ka kakaretso ha le seno nna le re dirile setshwantsho 6 episodes mme ra se change yaanong re sisa go Setswaneng go hetotseng e ka tswela ka maitsholo e ka tswela ka kgatlhego ya go tsenela mo bodiragatsing go lebile tsone tsa bojanala le makgobokgobo. Tota ne re bata gone gore Batswana ba nne le kgatlhego ya go tsena mo bodiragatsing ba go kapa diphologolo. Batswana ha ba bantsi mo industry-ing ya go kapa diphologolo mme ne re ratile gore ha ba sena go bona show ene te re supa episode ya ntlha ba kana le kgatlhego ya go tsena le gore ba supe talente ya rona re supegetsa makgoa re supegetsa
batho ba e leng gore ga ba nne mo Botswana ka diphologolo tse e leng gore ke tsa rona re tshela le tsone jaaka batho ba e leng gore ba nna ko maung le ko panhandling metse e mengwe e dikagantseng makgobokgobo a Okavango ba tshela le diphologolo tsatsi le letsatsi mme ga re ba supegetsa show yone re batla gore ba nne le tšhisego e sele ka gore go ithala gona le dintwanyana gareng ga diphologolo le batho mme re batla gore mo go fetoge go nne le lerato gareng ga batho le diphologolo tsa tse re na leng tsone mo Botswana tsa rona. Lerato leo motho a ka botsa gore kana yaka ga o bua ka kgothang go na le se se itsegeng jalo yone the wildlife human conflict ha ke tsora o ra yone kgothang eo gore a gone go aka sone se tshwantsho se sa lona le se changeile jalo se tlebe le se launcha ka puo ya Setswana gore a gona le go gongwe ha ile gore le bua ka gone gore re tshela yang le diphologolo go netefatsa gore re hokotsa kana re hedisa yone conflict e go buang ka yone. Se re batla go se supa ka show yone ya Big Cats 24/7 ke gore re simolola go lebelela diphologolo ka leitho le lesha la lerato e seng la ntwa ga re bue gore nya dintwa di rile mme ka ga re amana le tsone ka teng re batla gore di gwetha Batswana gore ba di lebelela ka leitho le sele le le gore le ka ba kgatlhisa gore le bone ga ba batla go di bona ba ka teng kwa magobogobong kana go pela mo Botswana ka gore di gongwe le go mo Botswana ba go di bona ba bone bonte bo e leng gore botsisa bojanala bo bontsi mo Botswana. Gongwe motho a ka botsa gore ka gore o na le o ntse o tlhalosa jalo gore o na le karolo mo setshwantsheng se mme se wena hela le bana bangwe ba Batswana le maina a lona a temong la bona la gore tota mme sa besa gago e ne e le eng mo go sone setshwantsho se mme ebile gape go ya ka wena o le nosi o le re Nthomiwa go ne go le botlhokwa go le kanang kang gone go netefatsa gore setshwantsho se sa ranolwa le dikgwetlho tse e leng gore gongwe le ka tswa le kopana le sone ga le ka go ranola setshwantsho se. Ke nna Motswana wa Nthawa Sekei go na le tšhono ya go supegetsa ditshwantsho tse ko mahatsheng a sele mme seo ke batla se hetoga gore Batswana ka bontsi ba tsene mo industry ya wildlife filmmaking re tsene re supe lentswe la rona ke industry e leng gore e ka tsholetsa e tsholelwa ya rona ya Botswana bogolo jang ya bojanala bo gape ka gore di documentary tse di film tse e leng gore re di isa kwa mahatsheng a sele ke di advert di rotloetsa batho di bolelela batho ko mahatsheng a sele gore Botswana ke yo etang le tele bone makgobokgobo a mantea kana diphologolo tse e leng gore ha di bone gope gape mo mahatsheng ditau di dintsi dinkwe di dintsi ditlou di dintsi batla go di bona mme ga re ntse re kapa ya re supa di-documentary ke batla go supa gore Batswana ba teng ba ba na leng kitso Batswana ba teng ba ba na leng maatla a go dira ditshwantsho tsone tse le gore di bonwa kwa ntle ga Botswana. Ne ke batla gore ha ne ke bona ke botsa ka seabe sa gago go na le batho ba ba sa itseng gore go kapa ditshwantsho go na le ditiro tse di harologaneng mo teng jaanong ne ke batla gore gongwe o tlhalose gore wena seabe sa gago e ne e le eng go na le gore gongwe kana o tshware camera kana o le director kana o ira mo teng kana wena boitsanape ba gago ke gone hela gore o itse gore mme phologolo e kana dikatse tse gore o kgone go di kapa sentle o tota seabe sa gago sentle e ne e le eng in the larger production. Seabe sa me ke ne ke le camera operator ke ne ke tshwere camera mme jaaka ke buile mo show yone ya Big Cats ha ke tshware camera hela ka supagala gape mo screening ke tlhalosa gore diphologolo tse di irang ga re tlhaloganya diphologolo ke rona ba re di senkang ke rona ba re ka pisang so ke re supa gore re na le skill sone se sa go hang ka bua ka tsa thapi go tracker go filma go presenta and ka har ka ibua gape I am a long lens camera operator and presenter se batla go supetsa Batswana gore la ke le gone ga gona le di position tse dingwe ya ka builetse gore ba ka tsena mo go tsone go na le tsone bo director bo editor bo eng tse le gore di dikagantse production mme ba ka bona gore ba ka tsena mo teng gore le bone ba nne le karono mo go supeng diphologolo tsa rona. Jaanong sone setshwantsho se sa Big Cats 24/7 go motho a ka batla go itse gore mo go sone a gona le ha e leng gore re anamisa melaetsa gongwe ya botshomarelo tikologo re buile jalo ka go tshela ga batho le diphologolo ka tshomarelo tikologo hela ka kakaretso re lebile tsa bojanala. Emma di karola tsa tshomarelo tikologo di teng mo episodeng e re tseng go isupa
tikologo ya Delta e na le go nna le melelo e leng gore e ete senye mme e senyetse ecosystem nako tse dingwe e disturba re ta re supa gore dilo tseo di a diragala mme rona ba e leng gore re bereka kwa magobogobong re ta re sireletsa tikologo e re leng mo go yona ka re tlhaloganya mosola wa bojang re tlhaloganya mosola wa dikhukhwane re tlhaloganya mosola wa diphologolo tsotlhe tse e leng gore di gonale ecosystem ya teng ga e ka tswa mo balancing ga ena go re swela molemo re sentse go somarela tikologo yotlhe e se diphologolo hela go ne go le motlhofo kgotsa go le thata go le kanang kang gone go ranola ke lebile gore go le gantsi go tle go ne le setshwantsho e be se tsewa go te e ne le sa sekgowa gongwe se isiwang ko puong e nngwe to maintain the authenticity ya se neng se diriwa la ntlha go ne go le motlhofo go le kanang kang go ira jalo tota go ne go le dingalo go ranolela ko Setswaneng ka re itse re Setswana sone sa describe se se diragalang mme ka gore e ne setse e editilwe ya ba ya releasiwa ka sekgowa re ne ra tshwanela ke go change dilo dingwe re hetola mahokomang re hetola diele dingwe gore re kgona go di fita mo go editilweng teng ka gore re supa batho ba bua ene go na le mantswe a mantsi ga lentswe le lengwe le ka bua go itsa le lengwe la gota le ja nako ya engwe so ne re tsaya nako re lebelela gore mme re ka hetola ga kae mme re keepa molaetsa wa gore batang o tswa mo Setswaneng mme re sa lose quality re batang e appreciate ke Batswana re ka re gongwe setshwantsho se tshwana le se le ntswa le seranotse ka puo ya Setswana se botlhokwa go le kanang kang Batswana ba bangwe ba ka ithuta eng mo go sone e ka tswa le banana ba dikgaolo tse dingwe gore ba ka dirisa yang setshwantsho se tshwana le se go somarela ditso tsa bone go somarela matlotlo a bone go somarela le yone puo ya bone tota ke godile ke leba diphologolo tse ke leba difilimi tsa diphologolo ke di lebelela tsatsi lotlhe mme ne di le ka Seesemane ke di rata mme ke dumela gore ha di show tsone tse ya ka yone ya Big Cats e ka supetswa ka Setswana e ka rutweng tsa Batswana gore re tse diphologolo tsa bona re di kape e be ra ba re di narrate ka Setswana gore rona first and foremost re di tlhaloganye re di rate re nne le batho ba ile gore ba batla go tsena mo tikologong ya rona mme re kgone go supetsa batho konte gore temi ya rona ya Setswana e monate gape e kgona go nna part of a production ile gore e lebiwa international ke se ile gore na ke batla ke se bona se diragala mme hela se ke batlang go simolla ka sone gompieno ke what you call planting the seed gore dilo tse di teng re kgona go di dira rona re le Batswana mme ha re ka tswelela hela re ntse re leka ka bojotlhe go ta diragala nakong jaanong setshwantsho se jaaka o ntse o bua 6 episodes ha re ranotse ko Setswaneng e ntse ke di 6 episodes mo bekeng yone e tlang go tlhalosang gore tebele serola semmuso gongwe o ka re bolelela gore le serola semmuso ko kae Batswana ha ba batla go bona setshwantsho se ba se bona ko kae hela jalo ra re supa episode ya ntlha ya Big Cats 24/7 ka di 16 le di 17 tsa ga May ko Masa CBD New Capital Cinemas ka di 16 te be simolla ka 10 AM and ka di 17 te be simolla ka 11 AM monate wa tshupegetso ye ke gore e tebele mahala Motswana mongwe le mongwe ka o batang go ta a e bona o kata ticket o ka e bona ga gona le space o ka ta a ile ba le rona te ba re le teng re ta ra tlhalosa gore go tsile ya re filime dikgwetlho ya ka no botsa gore dikgwetlho tse ne re di bona re filima neile mme ha re tswa mo ga bone ra ta re isa gabe ko Maung ko Delta ko magobogobong a rona ra ratang ko panhandling metse yo the go simolla hela ka Maung go hela ka Seronga le bo Gunotsoga ra ta re di supa ka di 1 go itheleng di 11 tsa ga June e le road show gape kgotsa gongwe jaanong ha re setse re heditse go bona episode 1 what happens to the rest of the 5 episodes where do we see them how do we get access to them gompieno access ya Big Season 1 ha iyo mo Botswana
ke tsone dikgwetlho tse ne re di bone ka gore e commissionwe ke ba BBC le ba PBS e supagala ko kwa mamosadinyana le kwa America hera gompieno mme dipuisano tsa IP ke tsone tse di dingalo mme ba ne ba hella ba re nya ka ha iyo di-episode tse dingwe ha di se di gore ga kwano mmeng le tse episode ya ntlha ke le rano le nka swana wa re bontsha Batswana tse dingwe di ta gorogana ko nako ntse e tsweletse mme ha ba ka re dinela ke ta boa ke bolela Batswana gore ba ka di bona kae gore le bona ba te ba bone show ye ba ya rata ya ka rona re ratile go e dira gongwe ha re tsamaya go bokhutlong ja puisano ya rona re bue hela ka go dira setshwantsho se sentseng jana o na le ba o nang le bone o ithutileng gore o se neele Batswana ba bangwe gore di-opportunity tse di leng teng ke dikgwetlho tse di leng teng le gone go dira setshwantsho se ke eng go yeng pele ke ithutile gore re le Batswana re tlhaloganya diphologolo tsa rona thata go hitisa ba ile gore ha ba nne le tsone ke selo se ile gore se re ba ka ha advantage mo go teng go kapisa diphologolo tse mo go teng go le ha ise go kapisa go guide le ecosystem ya tourism e berekisana le yone ya film re ha re tlhaloganya diphologolo tse re tlhaloganya tikologo ya rona re tlhaloganya gore diphologolo tse re tswa gakala le tsone di kgona go ha re ta re filma re supa di behavior tsa diphologolo ka e leng gore ha di kgone go supiwa ke ba sele gape so di skill tse le gore rona re go ile gale re na le tsone ko merakeng how di tsao di dirisa mo industry ya wildlife o hella ona set aside and have more skill and in showing gore diphologolo tsa rona and di film tsa teng di hella di natihisa rona le ba ile gore ba ba di lebela o supile jana gore o Motswana wa ntlha go dira tiro yo o e dirileng mo setshwantshong se sa Big Cats 24/7 mme bile ke dumela gore le Batswana ba ntlha jaanong gore be le boa le ranolela ko puong ya rona ya Setswana motho a batle go itse gore gone mme dikgwatlhokgolo e ntse e le eng gore re bone Batswana ba kgona go dira seo se hitlheletseng re bone ditshwantsho tse ka puo ya rona dikgwetho e ne le gore batho ha ba itse gore Batswana ba teng ba ba na le kitso ya go ranola kitso ya go kapa kitso ya go nna part of industry mme ha ke sena go bona tshono ke ta ke ba bela gore Batswana ba teng Batswana ba bantsi ba gape go dirwa ke gore di-productions tsa wildlife di tsaya lebaka di tsaya dingwaga nako tse dingwe go tsaya lebaka gore motho a kgona go tsena mo di-productioneng tse dingwe di heta hela ba sa itse mme ha go ta go hetogana go na le festival e nngwe e ta goroga ka June e le gore go tebe go na le di-networking session go ha Batswana di-opportunity tsa go leka go tsena mo industry yone mme ha ile gore ba na le tshesego ya go tsena mo industry ba ka ikatumetsa ko Maung ka June mme ba kopana le di-production tse di tswa ko kwa mamosadinyana ba tse ileng gore di ntse di filmagale mo Botswana re bua le wena o kile wa uma ka Project Songbird go ka re bolela gore bone ke bomang mo go tse tsotlhe tse re ntseng re bua ka tsone Project Songbird ke initiative e dirilweng ke ba BBC e le go leka go tsisa impact mo mahelo a ile gore ba filma mo gone go tswa hela gore ha go limitiwe ke location gongwe le gongwe hela around the world go ile gore ba filma teng Project Songbird ba na le tlolenyana le leng gore ba tsisa impact in any way to the local communities rona re ithopetse gore re ranole re ka Setswana gore re bontshe Batswana gore di show tse di kgona go enjoy ka Setswana okay a bana le sabe mo bokopanong jono jo buang ka bone gore bo tla nna teng gore batho ba tle go ikopanya le lona ka kong ba ithute ba se ithutang ba nye se ba sanya ba BBC ba sponsorile yone festival e ke buang ka yone festival a teng e bitsa Wild Screen e sponsorile ke bone ba BBC le di company tse dingwe tse di international but tebe ba tsisitse di production company from all over the world di filmmaker tsa naga ba wildlife
from all over the world go ta go networka le go rutuntsha Batswana gore ba ka ithuta eng ba ka bua le bo bang gore ba tsena mo industry ya Botswana. Ra go leboga re Seetsele Nthomiwa o no bua le rona ka Big Cats 24/7 setshwantsho so tlhalosang jalo gore ba sa ranotse ba sa ranolela ko puong ya Setswana go go netefatsa jalo gore Batswana ba bangwe ba kgona go bona gore Batswana ba na le bokgoni ja go dira ditshwantsho tsa go nna jana ba lebile ditswa mmung tsa bona kgotsa tsa e leng gore ke tsa ba di hilweng ke modimo diphologolo le makgabisanaga a bone mebile a tlhalosa gore setshwantsho se ba tle ba se supa mo bekeng e tlang gone mo ga borone mo ka di 14 ka di 16 le di 17 mme ba tsamaile ka ko maung le mahelo a mangwe jalo gone gore Batswana ba kgone go bona bokgoni le makgabisanaga a rona ke dumela jalo gore tla tsamaya re ikgolaganya le bone gone gore re itse go le go ntse gore ha o le Motswana o batla go kapa ditshwantsho o batla go